Kaisaan ka din iti inapoy, Lisel. Uwan, nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaanan dagiti namurungan tayo, tapno mamagaan pay. Huston ta pa nagluluto iti sidaan. Agawid ngamin ni Uncle mo aruman itapangal daw. Sige, nanang. Tulungan ka nga glaba, tapno daras ta malpas. Awan kakaiso na nakaturog dagiti addim, tanabannog da nagayayam itay dita paraangan. Aywan gayam, nanang. Ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami iti paggatang kadagiti aramatan mi iti project mi. Mala, bayam tay bagakto ka ni Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tanti aglaba, tapno daras ta malpas. Umay kamahanan, Roman. Nakaidasara kon. Apa nala daw ka nagluto, Esper? Inlepas mi ngamin kanili sal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pa, aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka natulungan pa ilang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho. Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit. Bayan manilisel ta aglaba. Nada na murungan, ipalaba madagos kan kwa na tapno sana maurnaw. Kaasimat ano isulaang ti mangilaba. Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas nga agtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga rod tada dito eh. Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawer na pa'y dagiti addina. Makatulong agpaiso nga may nahin mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay kada tayo ti masusweldok. At dapay day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iji pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lama inayin na paggasgastusan. Ita gastos manen day tayo bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasi ak na awan katulungak ditoy. Basta bagam nga ron nga ramidin na dami na trabaho na. Tapno sana masayang tigasgastusan para kan kuha na. Kumusta nga tamat tanda apo ko tatansay? Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymat kat day jay. No saan abise. Matanagan nga bay. Nangro nakatkas sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan mat siguro nga ipalubos de Esper akakaasi jay anak da iti sidong da. Anyalat amom ngay. No nagbalinan abulsag. Gapo iti panagayat na ni Roman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbatilaangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltalgad tirik na tatakanayon ta makit kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan. Bisin mo la siguro daitan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabiitan. Pasan tayo naramid mi abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga orayok man no adanto ti awat ni pari nilaw. Kasta talaga takastakat nga ron ti trabaho. Barang no adanto manan makontrata ni pari nilo. Ay, nagkarigatan ay ati panagbiag. Sapay agat gatas pa lang dagiti duwang anak ta. Roman.
Malmalpasan ti eskwela, sana ya. Wan, doa Domingo laangan. Apay aya. Apag iso, tagturpos mo tan iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyan ni agadal iti high school di anak mo, Esper? Anya? Marigata na katalagan. Namuna tag high schoolen. Ang apay ngay. Sapay namnamaan na nga agtuloy iti high school. Diyak nga rodan kabailan. Kan may mayatsan no, isublim langan iti ayan dananang mo. Anyan? Apay ngay akastamot tan Roman. Anya na ti baga dagiti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya nga iti makunada. Agdadata mo ti kinapod no ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan ti mang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga daanak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mo dayta. Nagadulakit din ay nga ibagbagam si ka Esper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kayat ko, datayo lang kadagiti anak ta tirumbang nagdaden na. Saan tayo nga iraman di anak mo iti kinabalasang? Na aramidan ni Nanang, idi imbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong koma ng Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti dua kakabsat ko a paggasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kon ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Ay, imbagmaan ta nakalagit kayo nga imbay pimbasyar, Esper. Wan nga raw. Apag isulaunay takailiw mi unay yun ti apo ko may. San abale, tamapunasan amamin pinsan ti iliwyo ka ni Lisel, Nanang, Tatang. Kadituyan nga agnaed manipod ita. Anya ti kunam. Dito yung agnaed ni Lisel. Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni Nanang mo, apok. Wana pong, dituyak ka nun ngagnaad manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apay akalata pag naadan nyo matan dito'y ni Lisel. Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper? Awan Tatang, nga marigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti duwa nga anak mi. Nagalasan ti kasta nga arami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak Nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amoy mat nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiina. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high schoolan. Saanan nga agtuloy Tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadya ka mo nun nang ipanam ti utak mo si ka Esper. Anak mo ni Lisel, kalpasan na kabaalam ama isina kada kayo. San abale tadamat dito'y poderyo. Amo ka diyo baybayan. Kan diyo kayat tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo.
Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan nakaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maaramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo pala ang ti makaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sabali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mat nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanam? Amumot asa ka lang na isina ka na kami, hindi nakiasawan ni nanang mo kan ni angkal mo aruman. Apong, Kayat mimot katapok nga da ka dito'y. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak nakamot ni nanang mo. Apay nga akas dyan ti inaramid na angkal mo aruman. maawatak mo't kiti apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasit pa'y dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na pong. Kayat kunti kastoy. Ngam ti agriripay da nanang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Isyaklatan ti kadkadwayo dito yapong. Kasi kayo mat kaniyapong bakit? Malah, agyan ka dito eh. Tada kami kani apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritam ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maatsanak unay itaapo ko ta. Marik na ka nasakitan iti kasjay nga inaramid da kang kuwana. Nga maawan mat apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta, kaslaawan panunot na. Impang pangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanumot ngay, jay inauna nga anak na. Anya nga ron ngay, kat adaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng. Data ti mang tulong kan kuana, tapno agbalin tumot anasaya at ti masakbayan na. Wag lakay, kaasi di apo ko tanubaybay anta. Datalaangan tinamnamaan na, tawan mo't panunot jay danga nga inana. Lisel apok, rabien, apayasan ka pa yan naturog. Diyak pa'y makaturog apong. Iso ngayon lepas ko pa'y kinupindagiti linabaak akawis tayo itay. Danda din ti panagsasarak, apok. Wan nga rod apong. Ngam sa anak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't mo ka di pa iti agtuloy nga agbasa, iti high school, apok. Kaya't ko unay aapong. Ngam awan mo't mabalin ko. Iso nga agtrabaho aklangan. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Anya ko ba at trabaho ti sirkam, apo, kat nagubing ka pailaang. Uray anyan apakitang dana na apong. Basta ka bailak. Adumot siguro dita ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa, yapok. Kabamam, saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam? Nasaysaya at matlaang no agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga yapong,
Awan mo't busbusak. Da kami kani apong mo alakay ti makaamaw. Ha? Agpaiso apong? Pagadalan dak ka ni apong lakay? Wen apok. Ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kantoag-enroll tapno makapagtuloy ka iti daytoy apanagsasarak. Ay, agyaman na kapong. Agyaman na kunay kada kayo kani apong lakay. Nagpangadwa da apong ko abaket ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko a pagadalan met tinagenrola. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado a paggastusan da. Nagadalak na rod anaimbag tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawen agingga a nakaturpusakon iti high school. Talagang awanan pakibiyangan kanyak ni Nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idiin tulodnak iti poder da apong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyo. Napagasatan akmet a nakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumet ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may sa nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, kat siyak kano ti alaan da akatalagda. Inyuman ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay. Iuman ko kada kayo. Anya day Lisel, apaw. Nala, ibagam apok. Amumi nga importante dayta. Ta kasapulan pa'y nga iyuman mo kada kami. Amo yung matamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amumi anasingpet ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod ti gapuna. Iso nga al-alok huyan dakdagiti amok asumurot kadakwada iji balasiw taaw. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan. Tapno makaalak iti passport ko, kan amin nan a dokumento a kasapulak. Anya? Anya, mapan ka iji balasiw taaw, apok. Wana pong. Iso nga inyuman ko daytoy kada kayo, takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas day nga oportunidad, apawk. Manmano ti kastagon daway adumtang iti may sa tao. Nabayag kan kadagiti amaw. Amumon ti kababalinda. Iso nga dakan ka nga desisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kastangarod, umanugot ako na pong. Iti kinabayag kon nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da.
Amok anasaya at ti agbalin aka sa saad mi kadagiti kakadwak asumurot kadakwada. Di ka nasaya at no kasta. Ay, basta maragsakan kami para ken ka, Apo. Dahito yan tirugay, tinapintas agahasat mao Lisel. Agyaman na kada kayo, Apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sa bali apagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, Apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yu kanyak. No saan aga po kada kayo, amangan noan yan tinapasamak kanyak. Kasano daytan, Roman? Saan kan ang makatrabaho gapo iti pan naka-stroke mo? Dakmat namnamain ang mapasamak kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apas at ibagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaok. Marigatan tayo no sa anak nga aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon ngay dagita anak tan og trabaho ka, Espar. Inakasarita ni Lisel tapag sublit dito'y balay. Tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Alakaling kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita akasapulan tayo ni Lisel. Tapno makatrabaho ak. Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ang kangarot sukunan na sakba mapan ka agberok iti trabahom, Esper. Nasaysayat mo't lang dyan da mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakba makasarak ka iti trabahom. Adaak tatang. Nay, imbagman ta nakalagip ka, Espar. Nabayaga pa na una di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw ni Lisel. Pasensya kayon tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo. Dagiti latan anak kayo kan ni Roman ti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo, ngay may mo imbati iti poder may kaninanang mo. Ay, saan mo't atatang? Taamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay, taada napanay nala. Apoy nga da ka, ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijebalay. Saanon ang makatrabaho ni Romanta na atake. Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit kasapulak ni Lisel tapno da mabati ijebalay tunggal awanak. Anya, ita kasapulan nyo ni Lisel. Kalpasan nga aring na nga imbalang iyo ita. Tsaka mo niya ti klasim nga ina, si ka, Espar. Na iturod mo at tinalikodan, jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpason day jay. Kasapulak ita titulong ni Lisel. Kasta.
Sige no masara kampay ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinutayan ni Lisel tatang. Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo? Awanan ditaw ngam saan ang nagtalaw. Taan na bayag mat basitan ngawan ni Lisel tandaan balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? Lah, apay, ayan mo aya. Apay kung magagpakada pa ilakan ka, kadi mo tupay na langkip ngay may pinasyar. Oray na minsan lakuma, sipod batim ditaw. Impamay sam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaad ni Lisel ditaw. Nasaya at nga rod ano naka-abroad ang tatang. Wala, talaga nakasaysayaat. Naka-abroad ni Lisel nga po iti bukod na apa nagsalokag. Katita, nanamayin ti biyag di apukok. So, di mo namnamain, amabalin mo pa'y nga lilain ti apoko me. Tasaanan ama pasamak tikas, iti inaramid yu kan kuana iday. Hello, Apong. Nakaawag kayo, Mat? Wan, apok. Kaya't ko lang nga ibaga, anaala ko dyan patulod mo a kwarta. Nasayaat nga rod no kasta, Apong. Kung andapay gayam kayat ko nga ipadamag kan ka, apok. Imay ka no dito'y balay ni nanang mo, kung ani apong mo alakay. Sapsapulan na ka. Apay ka no, Apong. Sigon ka ni apong mo alakay. Umay nakakanusukunan, tapno agsubli kay di balayda. Awan ka no, ti mga sikaso kan di rumaan. Kastamot ka na iti kakabsat mo. Taagsapol ka no iti trabaho ni nanang mo. Anya? Apay ani nanang tirumbang agtrabaho. Anya ti kuko niya Uncle Roman. Ay da, apo, naatake ka no ni Roman. Kadilan ka ba ulan di ang trabaho, kapo iti pan nakaatake na. Anya? Ay, kaasidamot nga rod no kasta, Apong. Daikan, tinaganap dya inam anang talikod kan ka. Anya ngay ita, kakaasin ngay suti ang sapsapol para iti pamilya na. Kaya't ko atulungan da nanang, Apong. Anya, kalpasan tinaramid na kan ka. Tulungan pa'y laang ida. Lipatan tayon tinapalabas, Apong. Kasapulan da nanang titulong ko ita. Jaklakit di mapakawan ti bagik, no adda mapasamak kadakwada. Ay, una yan. Talaga, nagsaya at ka, Lisel, apo. Gaputa pinadakkeldak nga agpalin anasaya at atao, Apong. Kan may sa, pamilyak mo't ida. Isu nga daak dito'y at tumulong kadakwada. Agipaw itak iti kwarta, Apong. Kat makaamo kayon amapan mangala. Da kayon tumutan timangtad kadakwada. Sino nga to mauawag? Numero lang mo tagparparang. Hello? Hello, Lisel, anak. Ha? Nanang? Da kayo ka di daytoy? Kasano ka naamuan nyo tinumerok? Nagpakpakaasi ang kani apong mo apakat. Iso nga intad na anak ko.
Kumusta kan? Japonos na amuan nga da kagaya man di tabalasiw taaw. Dinak binaybayan ti Diyos, nanang. Binuyogak iti panaggagat, ti masansa na panagkararag ko. Iso aday toy. Ada na pintas at trabaho ditoy. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant ditoy, nanang. Ay, nagsaya atan anak ko. Anak, pakawanan ako makadagiti na aramida kiti kanlabas. Di ka pulos na ilaban ka ni uncle mo aruman. Lipatan yung dayjay, nanang. Agi amanak mo titi, impaitad mo ka ni apong mo akwarta. Dakal atulong dayjay anak ko. Nang runakat saanan ang makabaulpay ni uncle mo. Di kay madanagan, nanang. Madadaanak at tumulong kada kayo manipod ita. Agyaman anak ko. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, nanang. No saan aga po kada kayo, awanak mat ko maito'y alubong. Kas itinakunakon, madadaanak amang tulong kada kayo. Saan kayo ang mabali na baybayan? Tauray balibaliktadan tayo ti lubong. Da kayo ti inak, anang ipasngay kanyak. Okay laang, nagpaitulodak namin nandito ita iti driver. Nalagpas ko matadaras yung lakad ko. Sigurado na bang bannog kan? Tay-tay pa'y bigat ni awan kay di opisina yo. Si Katirombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu ita taado ti orders iti factory. Mia, nairwam ako niti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nangro na pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanudad duma. Nangro na ka, di kamat nga rod maasitgan, no data iji factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data, kat idanan da ka ni Papam. Sigurado nga agungot day jay. Kasladyak maibtura ng tikas to a sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka kadi ama-amak? Ang mga nanya ti makunadakan ka, no maamuan da ti may papan ka data. May saklang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak na katagtagi ko. Di ka din mabain. Anya ko matipagbainak. Ay ayatan ka unay-unay reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko. No di ti kinapudnokan ka. Oray siguro saan kang anak ti boss ko. Ayatan ka latta. Kasta ti kinapatag mo kanyak Mia. Amok day ta reden. Isungaan niya man ti mapasamak. Ikarik asaan ka apanawan. Saan ka atalikodan. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ikargararagut yapu ijay nga to. Nasikawan sa balitika. Bayang kamata na nagawid iya. Pasensya kayon, papa. Nagado nga minti inasikaso kiti Ruar. Sana bale, tanalpas ko mataminan. Kulaklakit din no napan ka nakidate. Sino ko kadate ko, papa? Oh, come on. Anyala tamog no adamatan. Espesyal di tapusom iha. Amok nga do, nagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton kan ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam ka dakwada iha. Awan, papa. Kayat ko, no makinobyo ak, di talagang ay ayata kan kap-kap nekak. Ken masapol akas metla ka na tayo ti estado na iti biyag, Mia. Diyan muna ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti paktorya tayo. Papa? Siksika lang ang dada dito Pilipinas, iha. Laglagi pam dayta.
Napintasan ti biyag dagiti kakabsat mo, di balasyo tao. Kaya't ko akas metla ko makadakwada ti agbali na kinasaya at to ti biyag mo. Di ka nagdanag papa, amok tar aramidak. Kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang miya. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yun, tirabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasayaan mo anak ko. Si Kangay, ang mga numasubsobra ang matantiyang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat yung trabaho iti factory anak ko. Anadam day tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may saka di tabulakan. Didak ka di pa kadanagan, Nanang. Aywan gayam. Naalayo ka din dyan patulog ka kwartayo? Word, anak ko. Apay ngamin nga agi patulod ka pay laeng, katandamot ar-aramat ditoy. Mayat ti apit na uncle mo. Kung naitsempo ang mayat pa'y ti presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nerno kasta, Nanang. Ibaga yung anusan na talunan day na ibati kada tayo day di tatang alute. Uwan, anak ko. Dakkel at tulong kadakwada ti panang sukay na itidaga tayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nagbakasyon ka manan? Mabiitan, Nanang. Ado lang amin unay ti trabaho mita di faktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road bastaan na damtabagim, anak ko. Oreda kayo mo't Nanang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idarom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat magngarod no kasta. Alang araw din, Nanang. Umawag ak tumanen. Bye! Apay akilata na panunot mo agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag paiso? Amoklatan no kasta ti jar mo. Ada kayat mo nga ibaga. Talaga nga adare din. Konakon kat. Apay, anya ti kayat mo nga ibaga kanya. Amangan ngamin no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan? No, lakit di saan mo apakadaksan. Reden, kayat ko amaam-am mo ni nanang mo. Ha? Kayat ko ti mapan iji lugaryo. Anya? Sigurado kami, ha? Amangan numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak nang akas kada kayo? Saan natakil ti balay mi? Saan mo taday jay ti gagaraak? Kayat ko ayam amuna kon kaninanang mo. Kayat ko makita ti lugaryo. Sige, narito ti ko nam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Agpaiso? O sige, kayat ko amaam mo dagiti agbalin to akapamilya nang runa ni nanang mo.
anak nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok manang Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Talo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwada miya akaayan ayat ko. Limod pay laang ti relasyon mi manang. Taamok asaan nga umanugot ti amana, akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan ayat ni Mia. Nasimpot ni Mia manang. Saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia. Taado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaeng tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang. Ngam itilikodan na, adamot panagamak amarikriknak, taadayuak amaidilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng, kat ti kinapudnok kankwana, asaan at ti kinabaknang dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko amaam-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko iti lugar mi. Nanang! Si kamot gayam day ta anak ko. Adamot gayam kadwam. O nanang, Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka di na ito'y nakapimpintas abalasang? Iso ni Mia nanang. Kaayan ayat ko. Ha? Adamot gayam kayan ayat mo, anak ko. Ay, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Umay kayo, anak ko. Naimbagman, tanaka umay ka dito inano mo apagtaangan may balasang ko. Nana, Kinapudno na nanang. Nabayagan nga ibagbagan ni Mia, ayam amo kayo kunkwana. Eso nga tatanadaan kami ti kundaway. Imay kamin pasensya kayo no, naistorbo kayo, nana. Ay, saan balasang ko? Maragsakan na makamamukan ka. Ang maguray kayo. Akin kotse nga'y tinagluganan nyo. Kotse ni Mia nanang. Kung nakagbus kami langan di namot ngamin kayat. Nukasta, baknang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana, Kinapudno na nanang. Ni Mia kat anak takin ko iti paktorya pagtrabahwak. Anya, naimbag man ta na gusto ti anak ko balasang ko. Saan kami abak nang kas makita mo't? Adayo ti estado ti biyag mi kada kayo. agpapada ti tao, nana. Saan ati kinabak ng ti importante, no di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo, ti maipapan kada kayo kani Reden. Ha? Nanang. Amok latan, ti kayat asawan ti saan nyo apan ang sungbat, iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, nana. Nakasaganak amang ilaban iti ayan ayat mi. Mia. Agyaman ak balasang ko. Nga masapul nga agbalin kayo anatibker. Ta itikas ta a sitwasyon nyo.
Saan na pa ng butbuteng? Ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Wan nanang. Pasensya kayo no kalati yung umay mi ha. Anak ko, sigurado ka kade iti sinirek mo. Anya ti kahit yung asawan nanang. Ti ba ipapan ka na kayo ka ni Mia? Amo ka saan nga amo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapod no na nanang. Talaga alimod pa lang ti relasyon mi. Jacket ang maamuan ni papa na ti may papan kada kami. Gapo taam mo asaan nga umanugot kasta kade. Ay, madanagan anak ko. Amangan no pa kaisagmakam day ta sinirek mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia nanang. Nakasagana ang mangilaban iti ayan-ayat mi. No kas pangarigan maamuan ni papa na. Adaak di anak ko. Ngam narigat. Baknang da. Sigurado na impluensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos nanang. Alangarod Basta aganad kayo akan ayon, Reden. Nasaya ta simbang putkan, Mia. Nagapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayam ko, Papa. Lugar ti gayem mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Papa? Makita mo. Nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibak. Amo konti amin. Nabayag gaya mo nalukulukunda. Isumat lagayam ngawan ti magustuam kadagityagar aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti faktorya. Papa? Pakawanandak? Ngam ay ayatat ni Reden. Anya klasa bayag ti may paikan kadayjay alalaki? Naimbag pa'y dagiti agar aram kan ka nga anak dagiti pada ka negosyante tamay paayan da kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi tinadya trabahador? Anya kumatikar karit na, abem? Ti kinasayaat na tao, Papa. Pudno marigrigat na laang. Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dala ang agbibiyag, Papa. Italaang dayta. Ngam saan ton? Tanam naman danti matawid mo kinabak ng manipod kanya. Di mo ka di mapanunot at kinabak ng mula ang almanan na dya lalaki. Agalwad na dya tao. Pangaasiyo, tadeyo dangdang ni Reden, Papa. Ay ayatot unay. Kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino nga dito ang agtok-tok-tok? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi. Ala, sumar ka.
Anya tinapasamak. Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang mapay nga rin nga daka ditoy. Diyak kayat nga iyadayunak kan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko ijabalasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga rin taramidan ta ita. Pumanaw tan ditoy. Sigurado nga ikatan nakamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Mga numakmaklat ka lang, Mia. Amom no anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa oreden. Agrobwat kan, taagbiyahe tan itamot laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay a panagbiag mo? Awan anyaman na kanyak. Kabailak at talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kayat nga agsinata reden. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadanunan na tatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Maamak ni Mia apag sinaan na kami ti amana manang Emmy, nagtalaw iti balayda kat nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ka ni Mia. Nagtrabaho akmutten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigrigatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama iso pa di unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipod din, saanan ang nagpakpakita pay ni Mia iti lugar da. Padpadamagan laangan ti may sa agayem na, maipapan kan ni papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak, makitkitak nga addadagiti kanito ang maimay-mayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti maysa arabii. Pwede ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa kaburiburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensya kan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayam ko idipay na panalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Kat aadda ka nun iti ospital ni Papa. Aadda iti ICU. Anya pa lang harutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amuan na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid? Kasanon no? Mia, itakasapulan na ka ni Papam. Anya man tinagbalin na susik yo adwa. Lipatam day giant. Mamati ak ngororayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden. Nabayagan nga amok. Marikrik na akayat mo tagawid. Anyaman tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo.
Nakasagana ak, Mia. Anya ka din ti bagbagam, Reden. Amo ka marigirihatan ka ni ti danak. Saan ka na iruwam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka, no adda ka iti sidong ni Papam. Isa ang maawatan ka, Mia. Reden, Laglagi pang ayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. agsubli ak, Reden. Ikarik dayta. Kat urayam ko mati panagsubli. Reden anak, manipod pimanaw dito'y ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon. Awan pa'y inanamon Apolos. Nanang, Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho iti talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na. kaya't ko lang ti makumikom, nanang. Tapno jak may kawa o na iti kinaawan ni Mia ditoy. Ngam agsarsarita kayo mo't iti telepono saan aya. Pudno, nanang. Ngam dumalat tanod da ditoy. Di na ngamin mapanawan ni Papana, gapoy ti kasasaad na. Anak ko, Nalabit ang makapagpanunot tumot na iti kaada na ijay. May kumparanan ton ti biyag na ditoy, kanijayan da. Ang mga nagbaliw ton ti panunot na, nanang. Kat sana niya agsublipay iti danak. ay di mo nga min pampanunutan day taa anak ko. Patpatgan na ka ni Mia. Isu nga amok atong palan na ti Karina nga agsublimot laeng ken ka. Sapay la kumarod, nanang. Nasakit niya aklonan no kas pangaregan agbaliw ti panunot ni Mia. Ni Mia. Hello, Mia. Naimbag tayo mawag ka manan. Wen, tanda importante nga ibagakan ka. Anya day ta? Mapan kami di balasiw taaw. Kaya't dagiti kakabsat ko nga ijay ang maipaagas ni Papa. Anya? Pumanaw kayon dito'y Pilipinas? Kasta nga, Rod. Iso kayat ko ti agpakadakan ka. Sapay ko mata maawatan na. Diyak mo't mabalin asaan akaduan ni Papa ama panagpaagas ijay. Iso no day tati makapasayat ka ni Papam. Sige, mapan ka. Sa anak ngagbalin ato bang iti day ta desisyon mo? Agyaman na, Reden. Pasensya ka no nabayagan asaan ta nagkikita. Mailiwakon kan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Mia. Nalaos ti iliw ko kan ka. Permiapan nakaikawak iti kaawan mo. Kat nakarkaro man itan. Taad-ada yung manan alugar ti Papanam. Ngam di kagdanag. Maawatan ka. Agyaman na, Reden. Basta nadamot ti bagim, ha? Ay ayatan ka unay, Mia. Kanayon ko alaglagi pom dayta.
ka man na nagawid, anak ko. Masansan mo ta nakasta ti aramid mo. Inlapas ko pa yung amin dagiti trabaho iti talon, nanang. Mabalin pa'y mo't inton bigat. Nanang, Amuklatan, anak ko. Kaya't mo nga ibusan ti oras mo iti katatrabaho. Tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kat ni Mia. may mayatan di kasta, nanang. Tapno na bannog ako na agawid hak kat makatulog ka dagos. Ngam amangan og sakit kay ti kasta ngar aramidam. Saan ang magustuhan ni Mia ti kasta? Nabayagan day dinauda pa nagsarita mi, nanang. Makumikom da ka ti panagpaagas ni papana. Ba't lakayam? Dahita di rason, iso asaan pa'y makaaw-awag. Nga ta, nanang. Agkakanat namin taga-iayam iti panunot ko. Ha? Kas ko maiti anyari din. Ang mga na nagbabawin, nanang. Naikumpara na lakit din tirigat ang pasaran na iti danak. Kanti na maya mapaspasaran na ita. Tanagsubli ni ti sidong ti pamilya na. Wano, ang mga na nakasarak mo tan iti sabali. Isong awanan ti panggap na nga agsubli ti danak. Saan ka nga agpanunot iti kasta, anak ko? Narigat ti sasaadan ita ni Mia. Saan na mo ta mabalin na baybayan ti amana? Maawatak mo't kit dinanang. Di yung maikat kanyak tagdanag. Awan ti karkarit ko ni Mia. No di tilang napud na panagayat ko kuana. Anusam, anak ko. Aging gasaan nga imbagbagakan ka ni Mia adi na kan ay ayatan. Di ka kumasumuko. Ikararag mo kit di asapay kuma. Tamaagasan ng ti amana. Tapno makaginawa mo ten ni papana. Tanda ni manan panagaani. Nagbubunas dagiti pagay. Nagmayatakit kitaan. Maagasan ti amin na bannog da tao. Gaputa makitkitak ti resulta ti nagbannogak. Ngam. Apay akas to tiriknak. Nagtakalapas at ti pusok tingkawan ni Mia. Kumusta nga tamot tan tayo ayatak? Malaglagip nakpay lang ata. Nabayagan dahi di nauda pa nagsarita mi. Mailiw ako na yun kankwana. At nga tapay pagmamaayan ti panagururay ko kankwana. Nagregat mo tandi kastoy. Oray kasano ti panangiliw-liwag ko iti iliw ko ka ni Mia. Awan latamat. Tinasayat, agawid akit din. Ang mga naan yan tumanin ti makuna ni nanang, numaladawak nga agawid. Tsaket niyang dandanag ni nanang. Isong agawid akon. Nanang! Adakon! Ayan nyo, nanang! Nagbanglumot ang tilot-luto ni nanang. Inakmalangan dito kusina. Nanang! Nasaya at tadakan reden, anak. Apag iso, nakaidasara kon. Nanang! Apay ang nagaduti nakasagana makan ni tilamisaan.
Kasla damot din paskan. Talaga nga adda anak ko. Espesyal na ito'y agundaway para ken ka. Nanang, saan ko akasangay ita? Adayo pa iti kasangay ko. Espesyal da ito nga aldaw. Para kadatari din. Mia! Reden, Si nagpaiso. Diyos ko, agyamanak. At nandipat-patag ko. Apay, di mo yung bagbaga sumangpot kamat gayam. Kaya't nakasorpresaan anak ko. Kinapudno na, idi pa'y kalman nga amok nga addan dito'y Pilipinas ni Mia. Anya? Mia, apay nagawid ka. Kumusta ni Papam? naagasa na ni Papa. Ngam kay kayat tagiti kakabsat ko nga ijayan nga agnaed. Tapno agkadwadan kan ni Mama. Naimbag man ta pinalubusan da ka nagsubli dito'y Pilipinas. Gaputada dito'y tay ayatek anas kan asublyak. Impalawag ko ti amin ka ni Papa. Kat naawatan nakmet. Amom, manipod nagsakit ni Papa. Nakaamiris, asaan a kinabak ng tinapatag iti daytoy abiyag. Agyamanak. Kunak no din akong sublian, Mia. Nagkariak saan ka di? Awan ti mamagsina kadata. Manipod ita, saan tan nga agsina, Reden? Ay kat pagsaritaan nyo nga Roden, ti may papan iti panagkalay sayo. Tapno mabindisyonan ti panagdenayo. Talaga kas na taramidak nanang. Jakon paluspusan pa'y ni Mia.